Veliki pozdrav svima, vrši moj novi klip. U današnjem klipu ću pričati o igrici na Google. Znači, ova igrica koju je Google napravio kako bi vama olakšao vreme bez interneta, to jest kako bi vreme bez interneta učinio zabavnije. Ova igrica se pojavlja samo kada nemate internet ili kada vam je internet isključen. Ne odlikuje pretjeranom grafikom, sasvim je obično. Na početku igre imate jednog dinosaurusa sa kojim preskačete prepreke. Kada vas god neki kaktus od prepreke zaustavi, igrica vam se vraća na početak. Vi u ovoj igrici možete preskakati prepreke, da, ili non stop obarati svoje rekorde. Ova igrica zahteva punu pažnju. Google je stalno nadograđuje i ažurira, pa tako je i prošle godine nadogradio tako da je stavio, to jest ugradio u ovu igru dinosaurusa, to jest letećeg dinosaurusa koji vas može isto vratiti na početak time što vam neće dati da ga pređete, to jest da pređete tu prepreku u vidu dinosaurusa. Ova igrica ne zauzima memoriju i besplatna je, može vas zabavljati po nekoliko sati, ona vam se otvara, to jest možete igrati čim nestanete bez interneta ili čim vam se internet isključi. Ništa ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Ako vam se svidio, stavite like, share, subscribe i vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav ljudi!